Hamren SBI along branch manager kabe jok rat kisum. Phaikonia jik longbong venture school than bangatum abainong longpo bozi em Richard Tobi kepangda. Ingdeng thongkap women seminar chengpon tangdo. Nangli kitun gedang thekma lapen ning hangma jongsi thek lapen ning hang pulote nangli tumaphan isi bilta kimi. Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi anglong along ke cheng siaphong Master Chef Challenge along chepati don igra nangli ke thegason chepaklang don itha. Bangso ka chepati along soarlu aphanchot lapukali bonda sopin sotum anta chepati don me. Men ka chethabji aphan KAC canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KAC aton riadung along humri dam ignon. Kangwai mati auditioner ni lake phaikuni ni phai ingkoi surihini rengkoi rahini lapen adima bangke dipu club. Angton pen kachini ji aphan 8638086460 600209 0530 8812011 Kalite 9101592824 along Humri Ignon. Kardom, Karbing Long Life, Prime Time Birtalong Penelisa Majorly BP, Nanarjig Tha, Birtang Ton Pen. Kidamtang Penana Jakidinga Porpen, Hamren State Bank of India Branch Manager, Kavidera Jok, Rat Kasek Sagalong RDP Dunsi, KSA Hamrenaro Kongchun Bang, Prosanta Inti Lepen, Hamrenaro PMI Pu, Timothy Rongpietum, Manager in Charge along Pinpuralo, Kapajorda. Pirthe Adang along, Raratum, Ninga Chetenaya Bank Pulote, SBI Bank Henlo. State Bank of India Pulote, Branch Manager, Dovek Manji, Lapen Avete, Ajara Saita Kichunja Panaka Siksanto. Monta West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Rong Sopi along kedo SBI along kedamtang Chiklojon Thom Sosepen Bank Manager Kavidera Jok ki ongdung aradatum kisung chechak nanglo. Hamren SBI along Bank Manager Kabe Chotakali Hamren along ATM do setame do pake joina athe achi chiklo lo bangso ATM setame kangpu pesi ong monaklo. Bangso ajo KSA hinpen rara kisung aputhak RDP dunsi Hamren SBI branch in charge Tamunghana Chatterjee along an palidamsi Pinpura lo pajirda. Bangso ahur branch in charge Tamunghana Chatterjee kaningja tengke manager bang tuberculosis mate TB ke sokilong lo ajoksi sai jok jesi se ke chelangram je aphan dam nang kok loposi pherangkia thengno ningjepon is right now having certain problems, certain inherent problems regarding absence of permanent branch manager. Our branch manager sir is suffering from tuberculosis for a pretty long period. Regarding this, he has submitted the necessary medical documents which has been forwarded to the regional business office, and regional business office is looking after the fact to get a proper permanent branch manager for this branch. But to be very frank, it will take time because it's the mid of the financial year, and getting permanent branch manager in places difficult terrains like this, it's also very difficult. It has to be devised at a very high level to chalk out a plan to get a permanent branch manager. Okay. Hamren along kedo SBI along Jasimet Manager Kavidera Jok Raratum Penangana Kisung Duno. Athe Sorkara Chokomaratum Pen Punon, Ang Tampen Tangkana Kipalehin Punon, Lapen Contract Chokematum Punon, Penangana Kisung Dukokno. Nasi Hamren SBI along Branch Manager Abanke Nang Vek Pupusi Ratpen Ning Jipon. Manager Abanke Kenang Sodlo, Nasi Manager Kavidak Chikloyon Chok Dukayan Lo, Nasi Nitum Raratum Kisung Bankadolo, ETM ta Aporup Pen Tangka bithoya apa lapen Bangladesh official kam nang kemu jakam komane PTL putha kuno mane salary phana putha kuno ka clear jedo mane hul check ko akola hul pakhuli bhana ta ka chingkiap a problem do lasela manager bangke itu hamren phana son ka pa phiu bodim longke do wer nangi po banglo nang hul pi check ti yo engge hala thana lang ako extra ko mod mang klang phana hul check ti yo la son ka sik sak do manager do plote
singki pen je tham pen kulo tela so sab mane ke joy do mage miniar ta be enke kisar tung be ni tung ke hul chek lo ko miniar be ponge pe thip ko কিন্তু যি ধৰণৰ সাৰ্ভিস লাগে সেইখিনি নাপায় তাৰ মানে ৰাইজে আৰু হুদুতে গম পাইছো যে আমাৰ মেনেজাৰ বোলে তেওঁ মানে কিবা ছুটিত আছে তেওঁ কিবা অসুখ হৈছে বুলি শুনিছো আৰু ছুটিত আছে এতিয়া এই সমস্যাটো তাৰ মানে বহুত দিন ধৰি চলি আছে আৰু তেনেকেতো ৰাইজে মাহ ধৰি নোৱাৰিব সমস্যাত ভুগি থাকিব নোৱাৰিব তেওঁ যদি নিয়মত পৰিছে কিবা ছুটিত গৈছে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কাস্টমাৰ হিচাপে কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল আমি সাৰ্ভিসটো পাব লাগিব তেওঁৰ অসুখ হৈছে তেওঁ ছুটিত গৈছে বুলি আমি ৩-৪ মাহ ধৰি আমাৰ মানে দৰকাৰী কামখিনি যে কৰিব নোৱাৰি ৰখি থাকিম তেওঁলৈ সেইটোতো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ যদি ছুটি লৈ গৈছে তেওঁৰ কিবা অসুবিধা আছে ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ ব্যৱস্থা কিবা এটা কৰক ৰাইজৰ Hamren pen Daniel hi Karbeng Long Live. Pini Paikoni ni Pai Clear ni KAC Education EM Richard Tok Bipen Metha Chamber along Perangkia Mai Paponsi Paikoni Chik Longbong Venture School Thanbang Kedo Ana Tuma Phanta Bainong Bipon Puposi Lamthe Paklangpon Bangso Perangkia Mai along EM Richard Tok Bipen Kaning Jepona Tenki KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Hinpen Venture School Thanbang Antuma Phan Kanghon Kanjin So Pona Joini Aprang Suri Potro Bainong Kilongadim Nonki Suri Kritrok Sian Longpon Rentipo Venture School Thanbang Antuma Phan Bainong Mate Salary Kipi Ponlong Vegjia Phan Pura Kidam Tang Thanga Cheklo KAC Session Kapadopona Hutsi Kuti Phokebra Sirkebra Lak Phokebra Isi Sosatangka Panong Ponsi Jeparai Pontang Nuputa Education EM Richard Tok Bipen Pangdak Pon Keder ichera bangke ke claim ke dam nang jaron do piga posi der chatlo Bonta Venture School Than Bang ke doan principal panchenglo vice principal headmaster librarian apen grade 4 atumta ningchepa binange Athinali tuma salary ke chelong vengchi puta education EM hinpen Venture School Than Bang tuma phan ani pathepo Open a job alang tum ka suliji kerengji amar sai kisun ke boy ke theglong pen a job si Itung budget Agos house along itung Chugidam Tan 25 February 2022 Halasud budget speeds along si da thekonong noje itung alang itung mafan akiduk kisum kamatha pen joksi alam tu mafan ador mahapaba nangzi tu kamunti kamatha pe na job itum budget house along itum papas kong lapen lake 2022-23 ambat laso papas de panapi itum hada ka process da mi afa itum Joint Secretary Government of Assam Hills Area Department Dispuraro itu dak Karbeng Long Autonomous Council pen alam timafan atamka kinangji itu Principal Secretary pen pajirdam lo bidam lo lapen claim bong lo lapen non ke already on process financial long sidol pade nong nu ason ke wan pon kathek pon long alam theke kaprek agin pen puponsi pangbar ponsi dormaha ke itum afan winter pugi tokti dat hudak only teachers atum afan dormaha bibeda selabe dake na tu afan thandang lo there is totally ad hoc teachers ad hoc school atum afan piponsi pinier ni alam tu mafan akacing hon akang hon avete lapan akang ka house along itu papas ponji apor nang koklo system wise ni tu mafan jong si lagrani ni datang ka lakuan makitu non finance long pencheng lo chief minister level an lepo khala dapen ang leader te tangka ni tu mafan dan nang lepo within November ang bo ni tu la tu mafan na salary tangka nang kililu tangte itu la tu mafan people November cek lo mo puoi pis nami mo pen pinia kisum do pinia lam do potante nili year education secretary do IS do
itum long mangra kopia purpose ko som ben kisung ben joksi takka dor maha bibirek ma kopia lam thema halama nitum ahin asi clarify bidun thengji same along da ni ke to social media long ben pachini ala tum bangke they are getting half knowledge alam bangke in details la tum long thekthi in details alam theben kachini ji afansi no nam tum afan nam pachini lo jate je la so bang council afan misunderstanding na bidan hanji News report Karbi Anglong Live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponik ji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan ko ana ne kisu kacilang pen stami mini lasila marjawon adubai kicu pensi am ta cu itek lo ijakong ta dun lo engke du ta dun misen lo si curu lo lana ki pidma atuma phan sitame si ning sampit lo sila sa dubai ke anatum an sitame enak ni si ni thang sitame cela khalo pen isi ke arnam ahir jumelu si cela khalong lu asi sa dubai ke kichwa bang putin na bang setame aja kong ta doji apen an ta chu thekji apen kamat tha setame matha plot asomsi non che theklong lo klar dak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerke palong humri ignon Nilip MSC constituency ke parlo Panjana Hawar Longcha Baptist Church along Penning Ingdeng Thomkep Women Seminar Amai Kidamtang Phai Kuni ni Phai ke thom marnikang sampen chengpon tanglo Nihang Karbi Baptist Association Matithi Hekpen NKBA Women Department atum chipatir piponsi Ingdeng Thomkep NKBA Women Seminar pangchengpon lo Bangswa seminar along Penning Suri hini rain kore hini ningkana baha NKBA amkang kadho kabe monduli haro isi rakhre ke thom su se aphai chetong lo NKBA ni Maria song atum seta aningkan wang nason si krungsai lapen kachipati amai padupon bom wang bom si ingdeng thomke on pleng tanglo sayang denga tengpen arnikang sampor phai phora chiti mapor malong NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Behri dengpen thongjai ingpupon por phai trok malong pen NKBA WD amapi sangpi monju langnipi kachari pon amai long Longcha Baptist Church pastor Aparba rongpe hintensi mai ki phalam khi jaipon bangso hu arnama phan kirwa lun ponsi arnama nong pathepon bangso hu Upper Dogmoka Baptist Church Associate Pastor Dr. Anderson Togbipen kaningji ponatengke sowarlo jasamet petke sarpi maratum amit hang achola pen osomaratum phan ka ching khona bangke arnama menpensi inghon ponangji pusi thampon part में निमारली तुम जा चिंग थ्रू नहीं और समार्ट जा चिंग थ्रू नहीं लंग के मजा कौन है चिप खेरांग नहीं चिचीनी नहीं अपन निमारली तुम और है अलाम के क्लेम पॉन के दोगेदाम निंग चिपरुंग से रॉय का चिंग थ्रू ना थू के चौक अतोवार के ने अतोवार का चिंग हॉन से रॉय निंग इसी के पंग के दो ठगी लहाई का चिठान चिमुम ये फन इसी अवर साई के मेलो लसी पू along pen ke bang tuman sar primar tun ta chi thek long po chi ni po la ke main ke ka chi pat pe ji pu si pu lun ke chi pat pe ji sar primar to la pen son chi pat pe bangso seminar ka bodo pona hut krungsai mai pen pangcheng pon po bangso hut ason ka che pate setame padupon ji pusi than pon thu bangso mai long sangpi Lebini Ronghangpi, Reverend Tenson Be, Nilip MSC Pabitra Rongpi Lapen Achor, Julie Signar Pi Pendanglok ke Omdong atum Chetongdong. Monduli Troxkia Hini Aning and Chitongdong. Fellowship Kondoni. Fellowship Ulutang de la Banke, Fellowship of Pai Banking, no long si fellowship is Hini Tompus on Jabanke do what, so posi non bank but they are Monduli Pino, a Pai Bank Sini put a chotlo, and see. Pini ki cheng sini we ke mesen pa si cheng pon si pini non ana por bang pa chulong pamilo
ทันบางตุมสิตามีบางพลีโดโลทันบางพลีตุมสมินิวเรียพอบางอันกินังลีปามีโลla pen la bang so non ki ching pen kidam ki bang la pen ku pini la dak nang le rok pen dak pini na tum kidu kisung ka chitong ponduma pini an kinil tu la son ke che thek long le la pen tirikama munduli tum alang le tum arrangement pu ahin pustami alohi aphan ki deng pustami me sen pen sini tum long dun lo la so posing tu la tu ba kiro pu ba Chuki hula pen Sanjit Pro la pen koila mati pen Samson inti Karbiang long lai. Karbi rong saramay atum ajak ding kloi pen akemang KACCM Dr. Tuliram Ronghang Pachun Pidunsi Mahamaya constituency ke parlo rong asaratum appointment alu kacheronamai ke padobon. Kedamtang phai kuni ni phai ke thomarni dokmoka rasin jaklam mini stadium sports complex auditorium along Karbi rong saramay atum chepater pipansi Mahamaya constituency ke parlo rong asaratum aphan rong asar appointment gipi ke pajiramai padopon. Bangso amaya long kachathan pon laki Karbi rong saramaya hin pen penangan ningkan pen kachesong kichunang thek laki bangso appointment alu kacheron long henlo lasi bangso arania bangki isi phurki moarania son nupusi chethan pon anparta bangso rong saramaya tum akemang ke pachun pon aphutha KACCM Dr. Tuliram Ronghang aphan sedame kachoro lamthe chipaklang pon to de kachesong pen tini arni an ke de nilitum rong asar akemang rong asar the de akemang ke de nilitum kichun chethek ponlong lo la se dalang le tum council ke chari non team karbiang long akhai Dr. Tuliram Ronghang phan chururi ne la pen de alang le tum pon ke claim kimi pen ajok nilitum karbi rong asar amai atum samin alang le tum along kacherap chito de ni phange kai ke de rong asar pen same alang le tum nang claim pi de pon bon dam pi de pon bom pon te nilitum cherap je chito de dun bom ji ase alang le tum akai ling pi same bangso nilitum rong asar afur kimot pini nang papleng pi thek bar ke alang le tum han suri kardom paji Bangso amaya long Karbi rong saramai Central Committee kongchun bang Rupen Hanse Dokmoka Municipal Chairman Biren Singh Teron Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron Mahamaya Mondolamai Phu Purno Inti Abarim VDC Chairman Long Singh Tokbi Mahamaya Karbi rong saramai President Biren Singh Inti Karbi rong saramai Secretary Robinson Rong Pipen Chenglok Pinangan man peng kidobang photum chetong don rintin Mahamaya constituency mate naram piang long Karbi rong saramai ningkan troksi kache songpon pini ke chengsi appointment mate Karbi rong sarato majakong ke pi pajirarni abang sudang letum pherang ki tum nang kache tong thega pon tum phan ardom pijirlo laben pini ni tum abang so nang pajiralu ni tum Karbi rong sarame hin pending arong lo pen ke chengsi ding arong ni sini tum office ta mi abang so pang thek pon po laben ningkan trok kep radar kep Bangso traditional village court aputhak coursing terang CM ke duhut ke pachon pon sitame laso dam tangan ningkan trok penili tum Karbi rong sarame surihini rakre troksi aningkan pen bangso amang pathek det penili tum je song pon bom pen puthot nun Tuliram akhai Dr. Tuliram Ronghang kija pon government atum nilitum phan bangso bangso lu nang pipon abangke nyalang li phan chururi un e lapen ke nilitum bangso aja kong long lok pen nilitum ansu si kheyatum kenang ni mate kheyatum akhir tang pu hormu an nilitum ke pajek ponje phan lapen khai kai teng ha ko mang bangso niti niom niti sitami nilitum ke pamije phan nilitum claim ponji Dokmoka pen Samsung inti Karbiang long live Pini prime time berta ke lapon si kang tonek long